Kebeli Pibaro Shagatup Khubor Jangi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakongsan Mentah Kesengi Kilong. Kermen Ubak Pala Ban KM ke Kongres Meghalaya. Lasan Senem 4 Yok Surok Nasional Sopu Ongka FKJGP. Daladehi Lejingo Menteri Rangba Eka Skul Pain Mau. Bat Angnut Kinong Ilam Sing Khasi Mau Sinrang Ban Yok ke Hol Bukman. Bat Mentangin Pa Shiki Khubor Bakam Benya. Ke Kongres Meghalaya kesengining kong kala shimenta ringkat bat kiwe pat ki Pradesh Congress Committee na ki Jylla kari India banjit President Bathamai na kabenta kasing Sanhima Indian National Congress. Hakini ke kinti ki don arngut ki kertong ki bakentup ya Mallikarjun Kharge bat u Shashi Tharoor ki bayakun ke election president jongkani kasing Sanhima ka barimtam hari India. Habakren bikilat pathai Khubor u President jaka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala uloong bakampher lada job manu-manuru na pedeng kita arngut. Namar haka bakhatdu degi dikot jongkani kaseng ringkat bat kakenhun nongkit kam bat kinongelam ki banteri shitom hagi sengi banwan ban kentiu ya kaseng Congress kumba kalalong haka por bayele banyo ekajing la iluit nyakti kinong senchar nongwei. Kidukot ki budget President minta kasngi kin say borba ban penkiwi ke parti Congress syaka nam ke burom bakal jubat menchwa kum ke parti bateri shitom na ke benta ke ri barok kawai kamtam e ban kintiwi ke yok kokot bat ban nirap ya kiduk kitoi hakin nong kendong jong kari India. Ulapan pauru e ke jingkermen baka kenhun bethamai sa shisin pat kan khli imbyang ye ki mati bat kan nam jong Congress hakari bat ha ke Jylla Meghalaya kumjo. Kidon haduk kendai hajar ngut kidukot jong kaseng Congress ki bedon hok ban shimenta ke election president jong kani kaseng. Manu berjob barem hakani ke election president en penbena perthai haka khat kendai terik risau la ong ka Khubor Na Ka office jong kani kaseng. Pois matang. Kabaru kharkeru la long MLA deki bonsnem la long MLA pala dekalai posnem bar hajo por la long MP menta posnem la long leader opposition apa state jong la long leader opposition ka Lok Sabha menta long leader opposition ka Rajya Sabha ula long season ba ubala tikro bani trelang pengkat gabon ki senior leader suni ki don batu tengah in da job kharkero ka bianghi da job tharor ki don lagi jong ki mentoy jong ki tengah kemat tetin ba da job manu ro ngatrai ka jing kala kan don ba kanam don beta ka jing yapa pra por ka parti jong Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP North Khasi Hills District hapok kejingelam jong samla Marshal Dingdo Vice President North Khasi Hills District badu samla Banroi Wanlang General Secretary Umling Circle haka khat nyo terik risau kalalik banjirup ya kesurok Umling Lambrang kabapenya so hadu sopu. Katai kejing lit jurup jong kaseng kadi hadin bakalayok pediang ya kejing ujor nagi pat nong shong jong katai kathan halor kejing teri torti bat kejing penslem banteri jong kontraktor uba penteri katai kesurok kabapenya so ekashnong Umling Lambrang syakashnong sopu kabdon kumba san kilometer AA ya kabalamang lingba ka PMGSY scheme. Hakani kejing lit jurup kilalap kejing penteri kini kesurok kamshim la longkat kumgi kendon ban penteri ketika skim namar lalap bau kontraktor ulateri torti. Habaya keren bat way ni kinong shong ketika than ula ong bakajing mang ban shnai ketika surok lasdang nadu usnem arjar khatpra Henry hadu menta 4 UI bakani kesurok kan long kabebet babyang na kabenta kalik kawan jong kinong shong. Nakaliang kipat ba kani kasnong kila kerpat u kontraktor ba unsnai kani kesurok hakarukom ke badai kat kum ki kendon jong kontrak bat de ban pendap gloi kat bala kana ya baik ya ketik mo kat kum ka de ban meet ya kata ka guidelines jong ka PMGSY lan kata ka norms ka jong ka kat kum ba de ban long ka surok PMGSY ladang ipek kumangan ban syu khendian kani ka site ka edge paving jong kani ka surok ru kamdon te kan ja ayu ka surok kinang tua itu girut ki kiar ke edge ke jongka kanang tua te hendreng i ba kataro ki jaka mo jaka kimle kan ke edge paving kimle kan ke edge paving hendreng jaka ki le te tip ka department ka pej ka khmi kumno ba kontrak usngo kumno mat lese te ngej scam ba nang ne shkmat kanum jiasu umgine jing territory haka khatnyo terik risau daladi menteri rangba okonrat ke sangma ringkat bat menteri ketanat puli puthi ba lakmen rimboi bat ba DP Walang u chief secretary kilalik jingok kensan ya ke skul Pine Mount kabalangat haka huri hura hakita yo balala hadu baladon kejingat pat pa de kinong hikai ki kimi ki pa bat ki kena puli jangan ke skul kentai bapau nam
Da shisha kini kirang ba kila shem baki eki pela ot de ki kena skul ki long ki pa shisha. Ki toilet ki hostel bat ki we ki jing don kam ju ki kena skul ki la jot bala I don kam ban pen biang thamai na dong shadong. Da kini ki jing lit jingok kinsan ki he ki han kala pelong I kinong penyat kini ke skul ban sau kerang bat ban jengan tiau ki pedot ban jibat ki jing keli. Kili ayu baru shikata haba haduk kat ni ke jing jot jing pra. Menteri Ketanak Puli Putih ba la kemen rumbui ula kular ban penbiang ki jing duna baro hakini ki kendiat tayo ne benai ban wan. Udai ru ban pan jing ken ne kitu ki bedon keti ban penyat ban pej ban kemi ya kini ke skul bedon nam kebelah hiar ke burom hakini ki por balala. Kapain maun ke ke skul bakensai ba ka jela kala yok pateng na ke sorkar bilat sorkar Assam bat minta hak jing penyat ke sorkar Meghalaya. The entire situation out here. We are so also seeing the field out here. This also is in a bad condition. So we feel that can be done in the field also. So those aspects also will be examined. And other administrative requirements also are there. For example, the offices required for different staff and principal. We'll examine all those aspects also. So the idea was basically to come and see the overall situation out here based on the different concerns that have been raised by the public and the past pupils, the teachers and other managing committee members. So based on all those concerns, we thought that we should make a visit and see things with our own eyes. And based on that, as I said, we're going to take certain steps to improve things. Uba HM Shangpliang Emily Kamau Sinram Ulasan Ran Chicken Hun Kirang Ba Kaseng Khasi Banya Kendo Uba Sanbor Shillai Menteri Ka Arts and Culture Badi Ki Officer Rang Ba Jong Kani Katanat Ban Kerpat Ka Sorkar Jela Ban Tei Thamai Ka Hall Jong Kani Kaseng Namar Ka Barim Ka Lasdang Ban Jat Ban Pra Bat Ka Lakim Than Na Ka Benta Ki Jingdan Kam Jong Kaseng Uba Sanbor Shillai Shim Lala Banya Kendo Yu Emily Kamau Sinram Badi Dukot Jong Kaseng Khasi Namar Sngo Shat Kamet Kapan Uba Frederick Roy Karkongor, Commissioner but Secretary, but Uba S. Marak, Director Arts and Culture, Kilapan Pawi ka jingkimen, bikile kendo ikini ka kinhun, but kilakular ban le kat ba syong kabut kabor, kabanyarap pat ban penurlong ya kani ka jing ang nut, jang kinong ilam kaseng khasi mausen ram. Kila ong ru bakinit jingot dala ki jong kikmat, but petho ya ka jaka bante ya kata ka hol mausen ram. Uba Shangpliang ulai ro ya ka jing kloy jong ba sanbor ban kershan ya kani ka jing terang, but jing ang nut jang kinang ilam kaseng khasi mausen ram. Ula ongru bakadan kamban yo ikjingrap na kasorkar ban pennek pensa iki riti kidustur ya kanyam kerukam bat haka perkhat berdan. Jaka puta bat bonjo ban pen ya ka jaka ban sinai di plan bagi istimewa. Nakalian rumah ngalabu kaji kepak kalian sokat ba tidak sang ba arbonai ban terekam. Suara kanwan ke code of conduct Khubor January ni kuat ba nakalian sokan kin pentenang bat kin sanction ya kini ki project apa kata apa nambah kajing wan jo kini kiri rampak mutasi kanumlong ba syusape kanumlong ba syuwan kai sini siswa Shillong banbu ya kini berkas Bat dak itu ki khubor ngila puisya kebekut tak haduk benginde syambiang bat nakaliang jengi ngi kerpat ipi bapin kershan ni ke channel jengi dah ke bapin subscribe like bat share syaki parlok jongpi keblishipon